واجرو مسات وامه هنك أبنيس ورث له وجن ورث له مراتك قديفانه كيرا سلام ሲጀምር ሰላማዊ ሰልፍ አልጠራንም። አሁንኛ በዚህ ሰዓት ሰላማዊ ሰልፍ ቤተክርስቲያን አልጠራችም። ጸሎት ብቻ ነው የጠራችው። ጸሎት ደግሞ መፈክር አይደለም፣ ተጮህ እንኳን አይነገርም። ዶክተር አብይ ኦጂ ኬኛ አንዳት ወይ ኤሰ ቀበያ ከኢሲሱ ቤካ ኑቲ ዲሳ ከናንዱረ ከጀቻ ቱረ ጠቅላይ ሚኒስቴሪን ኩን ኑቲ ዲሳ አይደም አከት ጎኑ ቤና ኑቲ ዳጋውኒ ደማለ ወራ አከከነ ወጭ ቴዲ አፍሮ ማሎ አፍሮ ዶንኪ ቲዩቢ ሐሬ ቲዩቢ ነም ጉረዱ ዱቹ ጀልቀባ ገነማ ሱቢ ተቆቲ tokkichaan keessa waa takkittiin nageenya miidiyaadhaan gadi ba'ee ibsallaan wayyaa militarii fatee gadi baay'ee eegaa ture sun hundumtuu hin jiru anteenaa isaanii beeka ወዮ obbo Shimee maa jettu kana አንድ መብቱን ከጠየቀ ይጮሃል። የፈለገ ሰው መጮህ ይችላል፣ መብቱ ነው። ማልቀስ ይችላል፣ መብቱ ነው። የኦሮሞን ህዝብ መብት ግን መድፈቅ አይችልም። የማንኛውንም ህዝብ መብት መድፈቅ መጨረሻው ጥፋት ነው። ይሄንን ሉካሚል ረካቴ obbo Shimallis dhufe abbaan barbaade iyyuu danda'e abbaan barbaade bo'uu danda'a abbaan barbaade caraanuu danda'e mirga ilmaan oromoo tokkorra jechuu hin danda'ani oromoo duwwaa miti mirga sabaaf sablammiirra jechuu hin danda'ani maaltu jira maaluma abdatan laata jarri kun jedhee eege waan foon kool bilbila tokkittiidhaam misaayiliin dhukee hin jiru taankiin dhukee hin jiru dirooniin lafaa ka'ee hin jiru Finfinneen sanbata guddaa hiriiraaf waamamte tisiisiyyuu hin jirtu keessa karaan hin qulqullaa'e hattuun hin jirtu saamtuun hin jirtu machooftuun hin jirtu akkas gadi ba'anii bu'aa qira የኢትዮጵያን ትንሣኤ ሳላይ ምንም አልፈልግም። ጺሜን ጸጉሬን ያስላጩኝ ልጆቼ ናቸው። ዩቲዩብ ላይ ስትቀርብ አባቴ ይሄ ነው ወይ እንዳይባል ለልጆቼ ስል ነው አሁን ይሄንን ምጭ እና በቃ እንሰባሰብ እንነጋገር ዛሬ አብሽራ ቡኔኑ መለመን አልነበረባቸው ኦብሳ ሲኖዶሱስ ምን ያርግ? የሚሰማው መንግስት ጠፋ። አብይ አህመድ ናቃቸው። ይቅርታ እንኳን አልጠይቅም። አብሽራ ዳቁ ማሎ ዳቁ ኦብሳ ተናቅን በእኛ ስህተት ነው የተናቅን። በእኛ ስህተት ነው የተናቅን። Kokkorsuun damma hanga bishaan ga'utti Oromoon namichichi dheen gadda gadi ba'ee abbootii keenya salphisaa ture. Ijoollee qabu isaan akkasii isaan maaloodha xaqilaa ministeeriin abbootii keenya tuffate abbootiin keenya isa bira dhaquun qaban isatu isaan bira dhaquu qaba dhagaa mataatti baatee dhaqee dhiifama gaafachuu qabaanuun jiran. Taamman bayyanee faamma jilbaan deemeechi dhaquu qabaanuu hin jire xaqilaa ministeeriin malee abbootiin isaan bira dhaquu qaban fokkoraa turani darbi kun diroonii achitti dhukaasu jedheen diroonii eegaa ture xaqilaa ministeeriin bilbila tokkoon qilleensa keessaa yaase ዶክተር አብይ ማየቱ አሁን ይሄ ሁሉ ለቅሶ የምትሰሙት ትናንትናም ብዙ ለቅሶ ስሰማ ነበር። አሁን እናንተ ሸኝቼም አዲስ አልቃሽ ይመጣል ያለቅሳል። የኔ ስራ በቃ ሶፍት እያያዙ መቅረብ ብቻ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ኩን ሀርከኑ ከነሲሳ ጀራ አከሳምፖ ኡፍ ደመን ዘመርኩሜ እትቡ በማሎ እንግዲህ ፕሮፌሰሮች ቆይ ይውጣልኝ ራሴን አልጣ ማሎ ዲስ ዳቁኒ ከ ይውጣልኝ እንግዲህ መታመም እንገደገዲ ባቴ ጋፋ ከስፈ ቆራቶ ተጋዘቲን ፈካኔ ኡኑ መዳደቴ ቲክቶክ ዳን ዋን ዶክተር አብይ ገዲ ቡስለት ፈካ ኦቦሺ በማየት ጩኸቶች አሉ፣ ለቅሶዎች አሉ፣ የተለያየ ድምጾች አሉ። እነዚህ ድምጾች የጊዜ ጉዳይ ነው። እውነቶች ውስጣቸው ስለሌለ ምክንያታዊነት ውስጣቸው ስለሌለ ኢትዮጵያዊነትን ያላስቀደሙ ስለሆነ ይንኮታኮታሉ፣ ይጠፋሉ። ጀርሪኩ ለማን በረዳ ባየኑ ኮፈልቲ ፕሬዚዳንት ዳፍ ጠቅላይ ሚኒስቴር
አብይ